Ovo je novi Poco C85, novi budget uređaj od Xiaomia. Ali, dok ga držim u ruci, jedno pitanje mi se stalno vrti po glavi. Koja je svrha ovog telefona? Koja je razlika između telefona od 100 eura ili nekog od 150 ili 200? I je li ta ušteda uopće razumna? I koliko toga se mora srezati da bi telefon bio ovako jeftin? I je li ono što je ostalo dovoljno? Ali prvo idemo na unboxing. U klasičnom žutom pakiranju dobivate već ono što je standard. Osim samog uređaja, tu je iglica za SIM karticu, papirologija i osnovna silikonska maskica. Punjača nema. U današnje vrijeme, kad se kupuje novi jeftini telefon, imam određenu listu specifikacija koju očekujem od nekog budget uređaja da on, barem prema mojem mišljenju, bude dovoljno dobar da ga mogu koristiti minimalno 2 godine bez da mi zadaje glavobolje. Želim osnovni ekran, Full HD rezolucije, s 90 ili 120 Hz osvježavanjem, solidni kapacitet baterije, s minimalno 30 W brzim punjenjem i srednje jakosni čip do 2 godine starosti. Neovisno o cijeni, to su minimalne tehničke specifikacije koje mogu zadovoljiti svakoga tko ne želi previše davati za pametan telefon, a opet želi da mu telefon potraje. I sad se vraćamo na ovaj Poco. Da bi koštao koliko košta, proizvođač je dosta toga morao rezati da bi došao do cijene koju ima. Nasljednik je C75 modela i dolazi u onu najnižu ulaznu kategoriju. Imamo pozamašan 6,88 inčni ekran, HyperOS 2 i veliku bateriju, ali ekran je samo HD kvalitete, ne Full HD i čip koji ga pogoni je isti kao i od prethodne generacije. Definitivno neće rušiti neke rekorde, ali ovo nije priča o tome, nego je li dovoljno dobar da ne požalite kupnju nakon mjesec dana korištenja. Prvo što mogu primijetiti, velik je. I ne pretjerujem. S dijagonalom od skoro 7 inča, najudobnije ćete ga koristiti s 2 ruke. Ima debljinu od 8,4 mm i težinu od 205 grama. Malo je teži od prosjeka, ali s obzirom na veličinu ekrana i baterije to je očekivano. Dizajn je očekivano plastični. Mat završna obrada Straga je plus jer skuplja manje otiske prstiju, a izgleda modernije. Modul kamere je dosta velik s obzirom da dolazi s jednom kamerom. S donje strane nalazi se 3,5 mm utor za slušalice i USB-C konektor, a na boku je skener otiska prsta. Zanimljivo je da dolazi i s IP64 certifikatom za osnovnu zaštitu od prskanja. U ruci djeluje čvrsto, ali odmah znate da ne držite premium uređaj. No, za ovu cijenu izrada je sasvim solidna. E sad, idemo na prvi kompromis. Veličina IPS LCD panela je impresivna. 6,88 inča. Osvježavanje je 120 Hz, što je odlično, ali scrollanje mi se čini nekako sporo i ponekad mutnjikavo prilikom bržih radnji. Nije to strašno, ali osjeti se. Minus je rezolucija koja je samo HD+, 1640 x 720. Zašto je to bitno? Na ovako velikoj dijagonali gustoća piksela je niska. Ako ste navikli na oštrinu Full HD panela, ovdje ćete primijetiti da tekst nije toliko oštar kao na većim rezolucijama. Nećete vidjeti pojedinačne piksele, to je dobro, ali panel se ne može usporediti s Full HD rezolucijom. To je onaj dio gdje se vidi razlika naspram uređaja koji su oko 30 do 50 eura skuplji. Ipak, boje su solidne, svjetlina ide do 810 nita, što je u rangu s konkurencijom, ali nije AMOLED razina. Za gledanje video sadržaja služit će svrsi, ali već za 30 eura ima boljih opcija u tome segmentu.
Ispod haube kuca Mediatek Helio G81 Ultra čip. Zvuči moćno, ali budimo realni. Ovo nije chipset u rangu Snapdragon 685 serije, koji se nalazi u mrvicu skupljim telefonima ili bilo koje Gen 6 serija. Iako je proizveden 2024. godine, opet je rađen na starijoj 12 nanometarskoj tehnologiji. Uz 6 ili 8 GB rama, telefon radi korektno za svakodnevne stvari. WhatsApp, TikTok, mailovi, to sve prolazi. Ali osjeti se da ovo nije uređaj za malo zahtjevnije korisnike. Ponekad težim aplikacijama treba nešto malo duže da se otvore. Multitasking je ok, ali nemojte očekivati čuda. Što se tiče gaminga, jednostavne igre rade super, ali ako planirate igrati zahtjevnije naslove, morat ćete spustiti detalje na minimum. Ovdje se vidi onaj rez u budžetu. Performanse su dovoljne za prosječnog korisnika, ali entuzijasti će brzo udariti u plafon. Software je HyperOS 2 na bazi Androida 15. Vizualno je lijep, ali dolazi krcat s predinstaliranim aplikacijama i igricama koje samo troše memoriju. Srećom, većinu možete obrisati. Ono što je bitno kod jeftinih telefona je podrška. Xiaomi obećava 2 velike Android nadogradnje, što je solidno za ovaj cjenovni razred. Kamere su, u skladu sa cijenom. Glavna i jedina kamera od 50 megapiksela po danu radi sasvim pristojne fotke. AI malo pojača boje, što je za društvene mreže solidno. Oštrina je dobra, dok ima svjetla, nakon toga se vidi značajan šum. Minus je nedostatak optičke stabilizacije, ali za ovakvu cijenu to ne možemo očekivati. U noćnim snimkama šum je vidljiv, detalji se gube, to je očekivano, čak i telefoni od 200 eura imaju te probleme. Video je ograničen na Full HD rezoluciju s 30 frameova. Kvaliteta nije posebna, ali može poslužiti svrsi. Selfie kamera od 8 megapiksela je ok za video pozive i poneki selfie, ali ne preporučam da ju često koristite ako ne trebate. Ukratko, kamera će poslužiti da zabilježite trenutak, ali nemojte očekivati umjetnička djela. U ovoj kategoriji telefon uzvraća udarac. Baterija od 6000 mAh. U kombinaciji s ekranom niže rezolucije i na papiru štedljivim procesorom, autonomija je odlična. Ovo je telefon koji može izdržati 2 dana normalnog korištenja. Ima brzo punjenje od 33 W, nije munjevito, ali kad uzmemo u obzir da mnogo skuplji modeli imaju takvu brzinu punjenja, to je jako dobro. Do 50% ste za nekih pola sata. Ako vam je trajanje baterije prioritet broj 1, ovdje dobivate najviše za svoj novac. Ovdje dolazimo sad do ključnog dijela. Cijenu između 110 i 140 eura, ovisno o modelu, teško je nadmašiti. I kad to uzmemo u obzir, to je odličan mobitel. Ali što je s konkurencijom? Xiaomi ima Redmi 15 seriju koja za 20 do 50 eura više, ovisno o modelu, po meni nudi ljepši dizajn, veću rezoluciju zaslona, bolji čip i veću bateriju. Tu je i Samsung A17 serija gdje za 50 eura više dobivate značajno bolji AMOLED zaslon, a dolazi iz 3 stražnje kamere od kojih glavna ima optičku stabilizaciju i obećani 6 godina softverskih nadogradnji. Ne treba zaboraviti ni Motorolinu G seriju koja nudi također atraktivne cijene za svoje budget uređaje. I sad, vratimo se na pitanje s početka. Koja je svrha ovog telefona? Poco C85 je dokaz da se za malo novaca može dobiti funkcionalan, moderan uređaj, ali uz jasne kompromise na ekranu i performansama. I sad sam tu u dilemi što napraviti s ovim uređajem. U jednu ruku dobivate sposoban uređaj, ali za neznatno više novaca možete dobiti bolji telefon od konkurencije. Mislim da je Xiaomi ovdje malo previše rezao i to se sad primijeti. U svakom slučaju, ako vam je budžet strogo ograničen i trebate izdržljivu bateriju i veliki ekran, ovo je solidan izbor. Ali ako možete rastegnuti budžet za još 30 do 50 eura, ulazite u teritorij uređaja s Full HD ekranima i jačim procesorima, koji će dugoročno biti ugodniji za korištenje. C85 je dovoljan, ali je taman na granici. Što vi mislite? Je li bolje uštediti sada ili uložiti malo više za dugotrajniji mir? Javite mi u komentarima. Baš me zanima kako vi gledate na tu granicu od 100 do 200 eura. Hvala na gledanju i vidimo se u idućem videu.